Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizolobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Ukuze ngingaphuthi lezi ndaba-ke ongakwenza-ke njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke lithi-ke selishiphe kudliwa iqhikiza le-Democratic Alliance, DA, uNkosazane uHelen Zille lapho selithe cha lona akuwona uhulumeni wobambiswano, GNU, kepha umfelandawonye phakathi kweqembu lakhe nokhongolose, u-ANC. UHelen Zille uthi igama likahulumeni wobambiswano, GNU, kwakuyindlela engcono uMongameli u-Cyril Ramaphosa ayengadayisa ngayo lo mqondo womfelandawonye kwiqembu lakhe. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke ungene ama-comment section ufushe umbono wakho-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke uthi-ke ucabanga kanjani ngalo-ke lolu daba. Masicindezele ibhathini nje subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole nezinye iy'ndaba ezintsha-ke nje engizolobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.